Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan ag Clifford adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saa kadagiti na ayat adumdumngeg, kadagiti na duma-duma a drama yon. Ket ti Mr. Lonely, ti pagaayat ko unay adengdenggen. Iso ana panunot ko met nga ibinglay ti pakasaritaak, may papan ken ayat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Clifford. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pare, sinong bata nagagaya man ter arma ma? Uwan pare, nalaos nga rod ti nervyos ko. Idi agsarsarita kami. Kung naklakit din, no paayan na. Nervyoso pala onay pare. Talaga kasta siguro ti agaran pare. Siyempre, madanagan ka mo. Tama nga no, mapay ka. Sa bagay matkidi Kat, yamamom to Uwan pare, dumtang tulat taday ta. Rumbang laang nga yamamom kada kami pare. Tapno maamam mo mimot Anyang itam mo tayo. Amang ano, masabsabat mimot di tadalan. Isumot gaya man di kayan ayat mo. Uwan pare, yamamok to, inton addawayana. Ala, agkapitakid din. Sige pare. Kailiw ka una yan, Clifford. Imbag ta sinarong karanak dito'y dagus ko. Kailiw ka matan, Pamela. Kat pasensyaan na kumaa, no itaakla nga imay. Wen, maawatan ka matkit di. Gapot adamot nga ro trabaho. Agyaman na ka, talaga man nakawat ka. Intamangan nga ro dan Nagluto ak iti naimas asidaan. Gapot amok nga umay ka ita. Talaga na dungo ka, Pamela. Dayta ati nobyak. Sika talaga. Alagit din, intamanganan. Madamdamalaang panawan naktumanan. Inta nga ro din, tani, mabisina kon. Ken, kayat kon aramanan ti linutom. Agbusog ka. Tamok adi ka manan nakapangan iti husto idi aldaw. Takinunam nga adumanan ti customer yo. Wen nga rod, ngam sa nabalin. Awan kayam. Kayat da ka amaam-am mo dagiti gagayim ko. Anya? Wen Pamela, isong agsagana ka tayam-am mo ka kadakwada. Uy, jackpot talaga pare. Pagkunamat pare. Nagpintas di kayan ayat mo. Kin, madlawa na singpot pare. Husto ka pare. Talaga na singpat ni Pamela. Iso nga ro dapat patgak unay. Di mon paluspusan pa ni Pamela, pare. Nakaranakan itikaskin ko Iso nga ikalay samkitin. Di nakapuraan pare. Agurnungak pa imot Sa bagay. Sika talaga. Hangam talaga adjakon paluspusan pa ni Pamela. Gaputa ipatpatag ko unay. Pamela, kayat mo ka ding agsimpatan? Kayat ko Ngam, saan ko mapay nga ita? Ha? Sa anak pa'y ngamin nakasagana. Iso amawatan na ko Clifford. Wen, Pamela. Saan ka matkit di apilitin no di mo pa'y kayat ni makiasawa? Agyaman no kasta. Sa nabali, di kamot isuksukat. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Namnamak deta, Pamela. Diyak ka ba alam no mapukaw ka itibiyag ko? Gaputa si kalaang ti ipatpatag ko. Pare, anda ka di among abakan ti a boarding house? Sino ti agbirbirok? Siya pare. Abay. Naumakan iti sigod a boarding house mo? Saan mo't kidi pare? Kasla, saan ako na komportable. Manipod simang po dagiti ka barbaro a borders. Apay, aduda ka di? Wen pare, kan kanayon dang agiinom. Agpatpatnag. Narigat nga agpaiso ti kasta.
Huwag nga rod pare, di na panunutin, nga da kaduada. Ala, bayam. Damagak tuman kini Pamela. No saan pa yan naala di bakanti di ayanda. Ha? Ada ba kanti ijayan da pare? Wen pare. Ada nakitak iti na ipaskil a room for rent. Ay, sige man nga rod pare. Agyaman na ka. Awanan yaman na. Basit la banag dayta. Pasensyanak la ko man no italaang manin sa rungkaran ka. Diretso nga minan ti jutik iti rabi. Wen, Clifford, di ka matanagan. Maawatan ka. Agyaman ak Pamela. Wen gayam. Kumusta mo ti gayam ko ni Max? Agsarsarita kayo kadi? Diyak ba't nga minan na istorya? Manipod na yakar iti may sa branch mi. Oh, apay? Di mo ka dinawatan timbagak. Anya itayan ti damdamagam, Clifford. Damdamagak no kumusta ni Max. Tanabayag asaan kami ang nagkita. Manipod na yakar iti may sa branch mi. Nasayaat mo ti kasasaad na dito eh. Nasayaat nga rod Tapno awan ti makungkunana. May papan iti boarding house nga inrekomendak. Wen mat Pamela, mabalin ka din nga agkalay sata? Oh, apay akas lanas daw ka tinadamag ko. Saan mat? Saan kumapay nga ita? Tasaanak pa yan nakasagana. Ngam ka ano? Nabayag matan nga agayan ayat ta? Dumtang tulat ta dayta, Clifford. Bayam, ibagak tulat ta no nakasagana akon. Ay apay ka day anak ko. Itay ka pa'y apalpaliiwan. Kasla saan nga agsusurot tar aramidam. Agkakanat nga rodan ti pampanunutak nanang. Apay nga rod. Di matan songsongbatan ti kayan ayat ko dagiti text ko. Ay kating kapasyaran ijay dagos na. Di magasak di na minsan. Ngam ko na ti landlady na, ang nagpakada ka no tanagawid ijay probinsyada. E di tineksak ti kabsat na. Saan ka no matanagawid ijay? Anya? Amangan mo't no adda na pananda ka dagiti gagayom na. Sapay ko mga ruta kasta. Madanagan ang mga no adamot dakas ang napasamakin ko na. Ay na anak ko, di kang panunot iti kasta. Amo, nga kita kayong tumula ang iti kaayan-ayat mo. Diyak kabalan. No adda sana nasayat ang napasamakin ko na. Ipatpatig ko unay ni Pamela. Apay akasta ka matan Pamela. Di ka matan nagre-reply. Nalamiis pa enti pan nakilangan mo kanyak. Clifford. Adda ka di parikot mo? Wenno, adda ka di saan mo ang nagustuhan nga inaramid ko? Awan ti may bagakan ka. Gaputan na saya at kaatao. Apay nga rod akasta ka. Clifford. Sungbatan na ko ma. Kandi kag dumog. Clifford. Mababainakan ka. Kan makonsensya ak. Sabay ko mata mapakawanak. Anya ti kahit mo asawan? Pakawanan nak. Gaputa masikugag. Anya? Di na kumamatrabakan iti kasta. Puno ti bagbaga. Kasano na pasamak dayta? Sino ti ama ti sikog mo? Pakawanan nak. Clifford. Ni Max ti ama ti sikog ko. Anya? Puno ti bagbagag. Isosapay ko mata mapakawan na kami. Apay anaramid yung kanyak na ito Pamela. Pakawanan na, Clifford. Ngam
natin nagtiriknak ka ni Max. Manipod imay dito. Jak laim pagarup, akabalan nakgayam aguliban, Pamela. In respeto ka. Ngamday to'y tinsubad mo kanya. Clifford. Anya ka di tinagkuranga ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Pakawanan na ka. Aglunag. Nagbindutag. Ngamjak ingagara ti amin. Jak maaklon day to'y ngay naramid yun. Jak maaklon! Agkintawag iti pamakawan, Clifford. Pare, dinarog na patan. Traitor ka agayi, Max! Anya ka din tangay pagbagang pare. Di ka maawatan. Di ka naging dida mo! Amom ti makagapo, no apay akas tuyak ita! Pare, Traitor ka agayem! Inagaw mo kanyak ni Pamela! pare, kastoy namin. Awalan ti adupay asa Max. Jak laim pagarup akabalam gayam nga aramiden ti kastoy. Nagadu di ta babae. Ngam apay ati kaayan-ayat ko bay. Ha? Pasensyakan pare, pasensyakan. Agayatak ngamin kini Pamela. Iso ngayon bagagkan ko na ti maipapaniti dayta. Kat jakmat impagarup nga ayatan nak. Sapay la ko mga rod, tanaragsak kayo iti dayta nga inaramid yo, Max. Sige, panawan kan dito eh. Taang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Abay akas do'y nanang. No asino pa'y tinapudnong agayat. Iso pa'y ti masakitan. Ay na anak ko, gusto daytan, nabartakan. Baybayan takla nga ginom. Kaya't ko lang nga iliwliwag ti sakit na marikrik-nak. Wan, maawatan ka, anak ko. Ngam si kamot laeng ti kaase, no kanayon kang agbartak. Panunutom mo't atabagim. Jak maklon, tinaramid ni Pamela. Inayat ko iti kastaunay. Nagtalagakin ko na. Inrespetok. Ngam kastoy tinsubad na kanyak. Di mon panunutan ni Pamela. Dita amakitam, asaan anapod no, di panagayat na kan ka. Nanang. Si kamot laeng tinakakaase no baybay am tabagim. Gapo iti sakit tinakam nga impay na kan ka. Clifford? Mary Ann. Si kamot gayam. Wen, nalagip ko lang amin ti magas dito yung bakery a pagpapaayam. Kat nasayatan na ranaan ka dito ruwar. Break time ko ngamin. Kasta? Kat, kumusta kan? Kastoy. Sanak pailangan na kailiw-liwag. Gapo iti nagbanagan ti relasyon mi kini Pamela. Naistorya na matlaang kanyak ti inaramid na. Kat, ay, unay mo't tay Jayan a best friend ko. Di la nagpampanunot. Diyak nga rod maawatan. No, apa yan naramid na kanyak ti kastoy. Awan ba tinagkuranga ken ko na? Day tangarod kat. Ngam, apay, di mo ka dinadlaw nga ada relasyon da iti kumparem? Saan nga rod, Mary Ann? Inlimad da, nga dagaan relasyon da. Namuaklangan, idi masikugan ni Pamela. Ay, angam ala. Ag-move on ka kitin. Bye-bye amon ti best friend ko. Panunutom laangan ti bukod mo apagimbagan. Agabruda ko man, nanang. Sigurado ka kadi iti dayta, anak ko. Uy, nanang. Tabarang itiya adayok. Malipatak ni Pamela. Ala saan ka alapdan iti kayat mo, anak ko? Basta lakit di ka ba ulam? Kabalak, nanang. Sana bale. Tada tigayim ko ni James amang tulong kanyak.
Inawagam nga rudan. Wala nang. Isuan na panunot ko mati agaplay ijay. Ala, nasayaat nga rod no kasta anak ko. Kat suportaran ka, iti day tapang ngedeng mo. Duwan atawon mo dito'y abroad, pare. Kasladyak pala na puutan ang nagaram ka. Ha? Di mo kunaan, adi ka pala naka-move on, itinapasama kada kayo ni Pamela. Nakalipat akon. Nabayagin day jay. Nukas ta nga road, agaram kan. Tapno mapadasam mat ati kinaragsak ti adda pamilyana. Oh, kita anak. Dadakkelan dagiti putot ko. Kinapudno na, pare. At damot na nararmak. Ngam di nakpay sinungbatan. At damot gaya man, pare. Kat asino ngay? Ni Mary Ann. Ni Mary Ann. Diya kaadalan tayo idi high school. Wan, pare James. Bareng ano sungbatan nak. Mary Ann, inaramid ko amin na kondisyon mo. Tapno maipanagnak ko lang ti panagayat ko ken ka. Sapay la ko matadinak paayan. Apresyarat dagiti na duma-duma awagas mo. Tapno maipanagnak mo ti panagayat mo kanyak. Mababainak pa'y nga rudan. Gapo ka dagiti sakripisyong para kanyak. Mary Ann. Agyaman iti kinapudnom kanyak, Clifford. Gapo taay ayaten ka unay. Mariknak nga agayatak matan kan ka, Clifford. Iso nga itamat laang. Aklo na kung ti panagayat mo. Oh, agyaman ako unay, Mary Ann. Nagbunga mo't laang ti panagururay ko. Agyaman ako unay, ha? Jack mailadawan di kinaragsak ko, Clifford. Kastamot adakkel ti panagyaman ko iti apo. Gaputa inikan na ta iti gundaway. Tapno maiparik na ta ti panagayat ta iti tunggal maysa. Kat sapay la kuma, tadinak to pasakitan. Ikarik day ta, Mary Ann. Ayatan kan ipatag ka, iti unos ti panagbiag ko. Nalaos ti panagyaman ko, gaputa na sukatan iti kinaragsak, ti sigud aliday anapasarak gapu ken ayat. Ita, naragsakak iti sidong tinadungo ken manangipatag nga asawa. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Clifford. Clifford, pagayam ko, nasakit tinapasamak ken ka iti damo nga ayat mo. Ngem talaga adumteng iti biag tayo ti panagliday. Ngem masukatan mo't laeng iti ragsak. Ketala, sapay la kuma, tagtalinaed ti kinaragsak yo asa nga pamilya. Ken ad-addapay atumibker ti ayan ayat yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Clifford dinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.